Manlolo ko. Lastog ko na nga ikasarnak ngam sa balimatiin kasarna. Anya mantisang sagi tamaod si Kamalaw. Dayjay nga Serbiliano ko na nga syakti kasarna nga manmat gayam sa balimatiin altar na. Nabiit kayo pa ilang gamin anagam mo ngam nagtalek ka adagos ken kuana. Inaklon mo adagaws. Kat nagkarimat nga ron nga ikasarnak. Kuna na pa'y nga agbalay kami di bagyo ta kuna na nga adalote na ijay. Kuna na pa'y nga gumatang kami itilugan mi nga van. Basta edit ko kano ti dayaw ko kanya na. Idinalpasan ti raya-raya. Nagpukawan nga kasla asok. Maala, pag nakmamday ta. Namin adoon alinuko da ka. Di ka maagnak-nakam. Nakasanaw. Tunggal adagaram ken ka. Aklo na maadagaws. Awampay na po utak abinastid mo, mate. Aklo na ngamin amin nga agaram ken ka. Nga oray di mo maunay am-amaw. Kat kunak ano final day jayan. Kunak no isunti mang seryoso kanyak nga mawala tagayam. Nagsakit dito nga mang mangyayari kanyak. Ala, adan tulat tamang seryoso ken ka. Basta di ka agdardarasudos ang mga klon kadagiti agaram ken ka. Paliiwan pa'y nga umuna. No talaga napudnudakin ka, anak ko. Ay, kayat ko tagbartak nanang. Kayat ko ti makalipat. Malaw, damag ko nga intarayan nakakanuman ng tinubiyaw. Pudno ay Ay, uwan nga ron. Nga maawan bibiyang mo ijay tatabantor. Pangaasiman, han mo nga na yun nante stress ko. Nabayagan nga binastad ka, iso nga sardangan na ko niya. Konsernakin ka. Nga masaak mo't lama kasingit nga agarim ken ka. No kasta apanawan na katinubiyaw. Kaya't ka nga andingayan malaw. Kayak nga andingayan tibagik, tata. Hangko nga kasapulan ti andingay mo. Kaya't mau, taintagbuya itisinay. Ay, manjak, ninanang ko at awisamhan nga siyak. Sikat kaya't ko akadwa malaw. Manjak nga ron. Sige, panawan kayon tani, adda pa'y papanak. Kunak man daw binastad mo ni Bantor. Sumanubli mo lata dito'y balay, anak ka. Ay, wan nga ron makapasuron. Basta ag-break kami iti ma-boyfriend ko, paspasan na matante o may ag-aram. Imbis nga da kayo ti araman na takatawunan nyo. Ngam syakit din. Awan babay hindi dyan nga lakay. Ay, kasaritab iti nasaya at anak ko. Di mo pabainan tama diti kasta. Respetuam lata talakayan. Ay, anya nga tano padasak matima kay boyfriend iti lakay. Anya? Siguro, noon tatabantor ti pa kay boyfriend hanak nga alilawan day jay. Siguro talakayan. Ken maysa, nakajakpatan ano kasken kati maasawa na. Ay, awan nga rod. Ngam, awan mat nga minarik na kanya na. Awan nga pulusumgar nga dut-dut ko, ray maysa. Ikawan na? Nariga mo no pilitem ti bagim ang mga klon iti di mo mat ay ayatan anak kaw. Ay, kaanon to nga tangay nga makatumpong ak itinapudno nga lalaki aya. Dumteng tulat taday ta. Basta ikararag mo. Kandi ka agdardaras. Taamangan no saan pa'y nga ita ti umno apanawan anak ko. Hello, miss. Mabalinti makyama mo? Ha? Ni, itadtala nga makita ka ito lugar mi Tagano ka? Nagbakasyonak, di tabalay daninong ko adaryo. Ha? Ay, kastaya. Uy, nagwapo mat dato yung nga tumboyan. Wan, tumboy laki ti datoy. Kas lalalaki mat nga pay-payso. Ay, siyak gayam ni Rio, ading. Ay, siyak mat na malo. Nice meeting you, Malo. Kastamat kan ka, Rio. Ay, anya ti kayat mo merienda. Ay bagam lang, tag merienda taman dito yung store. Kakaysuna nagam amuta.
Katuan oray may sala nga biskwit kan may sa nga juice mabalenan. Sige, nana. Dua man a juice kan dua biskwit. Pakilis tampay lang, nana. Tanabatik tiwalit ko jamalay. Bayadak no madamdama. Nay, unay day tan apabang lumalaw. Ay na umaya mo umanan. Nabayaga di ka nagbangbang luwa. Italaang manan. Apay, adaman ng Nobyam. Kasta nga ka no ada Nobyam. Umaya mo tibang lom. Han ko pa nga nobyo, nanang. Ag-ar-armpay lang. Sino man ang day tangay? Diyan nga'y anak ni Tata Dario iti bunihag. Nagbakasyon ito lugar tayo. Day, di ka man ang nagdarasunos malaw. Kita na mga nadamang asawa na. Ay naawan, nanang. 101% nga single day jay. Ay basta, di ka nagdarasunos. Bayam nga agaram iti mabayag. Tapaliiwam na imbag ti ugali na. Ay, kasla kayat kon nga aklunan ni Rio. Anak kong kadayta No kaya mo man ang tiagsangit. Alay, aklo na madagaws. Sika mo tiagsangit. Saan mo tasyak? Ay na, awan to ti sangitak ta sinsir kanyak ni Rio. Basta ti makunak anak kaw. Paliiwa man na imbag ti ugali na. Di mo aklunan adagos. Tanarigat ti mailawan. Nakitam di agar-aram kinimalo nga anak mo, Lulet. Ay, sampay tadi maimimay dito'y balay. Ibagbagalaang ni Malaw. Tsaka amo no pangar-arman na iti anak kaw. Iti cellphone siguro Kinoy dya istro ti pagkikitaan ka? Kasta aya. Ay una yan dyan anak kaw. Imbag ano ba rupay dyan lalakay? No ngay adaman ka inagaw dyan anak kaw. Ha? No kasta? Di mo amo atumboy agar-aram iti anak mo. Nay. Di na mo imbaga day ta. Diyak amo bantawr. Ay sos, bagbagaam di anak mo. Ungtam no kasapulan. Apay, di mo kayat ti maadan iti apo ko. Kayat ko Kasano nga ron nga agsikog ni Malaw no dahi ti pakirelasyonan na. Kan di da pa'y makapagkasal. Bagbagaam di anak mo. Ibagam alalaki ti pakirelasyonan na. Tanong siyak, uray lakaya kaun, makaputo takpay. Di uray lima tagbalintong apo kom do siyak ti pakiasawaan ti anak mo, Lulit. Nanang, inaklon kon ani Rio. Anya, apay nga nagdamag ka kumapay magaw mo na kanyak asa ka nagdesisyon anak kaw. Ala, hanak mo ton nga ubi nga basit. Amo kontar aramidak, nanang. Di mo amaw tar aramidam. No makirelasyon ka, tay lalaki. Saan kita tay padam babae? Ni Rio nga rod tilab ko. Pagan, anom ti lalaki ngay nuluklukon na kamat. Kitaan nyo kade, manon nga lalaki tinang loko kanyak. Nag-ado nga yung karkarida, ngamawan matinungtong palda. Tinudtudok dala ang dato'y pusok. Sinugsugat dala ang. Iso nga manjakon ti lalaki. May mayat siguro ti tumboy. Barbar ang hanakon nga masakitan. Kanuray no tumboy ni Rio kat nagwapo. Ado ba ti atiwan na nga lalaki Diyay lang busis na ti babae. Ngam ti taktak dan nakatkasla perfect nga lalaki. Ay na, ijakab mo kang ka. Makaamo ka nga rod. Wan amin. No anya ti pagragsa kakat suportaran niyo. Hana kasta nga kun kontra niyo. Awan ag-apa tayo no kasta nanang. Anya! Ne, siya kamat gayam Rio. Ala, sumrak ka Intag shopping, malo. Ha? Ang bye-bye som. Wan, gumatang tayo ti baro abado kan sapatos ta. Ay, kababain samat kaniyam. Di ka kadyag babain. Tagayan ayat tangarudan. Ala, agrobot ka tayong tag shopping. Ne, nabatik magkayam tayo wallet ko.
Anyihamatan. Sapay sagsasang ribo amin nakarga day jay. Ay, kat yung kabiit sublian na. Maladaw nan ano subliak pay lang. Ay, bumuludak pay lang iti kwartam, darling. Bayadak to. 10,000 pesos di karga di wallet ko. Iso a 10,000 ti buluda kanya. Ay, awan matikas ta nga kwartak. 3,000 lang dya iduldulin ko. Ay, mabalin siguro day jayan. Ngam panayunam kan ninanang mo. Uray 2,000 ti panayon mo, mabalinan. Bayadak matlaang lumakaawid ta. Dumagastan to ijibalay, tadagasan ta ti bayad ko. Sige nga Rod, mabiit lang darling. Oh, anya ngay darling. Magusto matlaang ti ginatang tawalit mo. Wana darling, oray nalakang ngam nagpentas, kaslag balor iti ribu, ngam handa nga mo, 150 lang gayam ti balor na. Wan nga rod. Kasi ka ngay, nagustuhan mo't lang ti sag ko 4,000 nga sapatos mo. Ay, wan darling. Ay, wan. Intapay man. Mabisinak. Ha? Apay, ada kwarta nga pagkanta. Awan matan na bati iti kwarta. Taing gatang ta iti t-shirt mo tinabati. Adam amok nga kinkuko iti pakanan. Mapantay jay. Ha? Akat, sige nga Rod. Makaamo ka, darling. Sige, agbusog ka malo. Kanam amin nakayat mo, tasyak ti makam mo. Ala, nag-adon ti in-order mo nga makan. Awan pagbayad ta. Nakasarita kung ti akin kuko ditoy. Utangan ta pay lang ti kananta. Imbag no kayat na. Uwan, nasingpat day jay. Iso sige, mantalatan malo. Nabsugak malo. Ay, dito'y kapailangan. Nakasarita bit tigayam kung akin kuko dito'y pakanan. Di ka pumampanaw dito nagtugawa mo. Urayan nagsubli dito eh. Ay, sige nga Rod, darling. Uy, apay ngay. Napnapanan nga tanday dya nga Rio. Diyak matan nasiputan ti tinurong na. Adala ang tanday dya yan ti kahira nga mawan matan. Ag-awid aksan. Imununan sa matan nga nag-awid dya nga Rio. Rumwarakit din ito eh. Oh, miss, mabitlar. Ha? Apay sir? Sa dino ti papanam? Ay, agawid ako na sir, awan matan dya kaduak. Intarayan nak sa matanan. Di mo mabalin ti pumana. Di pa nabayadan ti kinan nyo. Ha? Ni? Kunak manuna kisarita kanyam dya kaduak sir. Kuna na ngamin nga mamuna ka. Kat utangan na kanupay ti kinan me. Ay, diya ka mamuti ka doon. Kuna na nga agsubli tamapan mangirwari ti kwarta pagbayad na. Ngamawan mo tayo. Kuna na amabit lang. Ngamawan mo tayo. Basta tugaw ka dita, miss. Ngamno at da kwartam, bayada mong tiginan nyo. Ay, awan mat nga rod kwartak, sir. No kasta nga rod, di ka pumampanaw dita. Agtugaw ka lang dita. Urayan ta ti panagsubli ti kaduam. Makaturturog ako nga agururay itoy. Ayan na ngayon na dyan nga Rio. Ay, Oh, agkapi ka ba, miss? Inyagan kay ti kabem. ay, agawid ako man, sir. Tani, sumipngat matanan. Sana mabalin, miss. Urayan ta dya kaduam. Taimbaga na adi ka kanu papanawan aging ga adi agsubli. Anya? Ay, apay, mano amin ayati bayad jakinan me. 2,000 amin ading. Nada ko makwarta ko ray bayad akon. Ngamawan mat ngamin. Ay, agawid ak pa yatay nakpagala iti pagbayad ko. Saan na mabalin? Anyat amok. Amang ano di ka mat agsublin. Ay, agsubliak, sir. Promise. No kayat mo, duha tama pa ni Balayo. Ha? Ay, mangipas pa subuday dyan nga Rio. Ay, sige, mapantangaro ni Jebalay me. Pangusaramanan iti kwarta aya. Tay dinawa mo iti agsapa ngay akwarta.
Ay, basta mangtit kayo ni iti 2,000. Bayadak tumatlang no andamanan mapurdiyaak. Darasan nyo tani. Agururay di pagbayadak ijarwar. Mabiit lang arod. Nay, anyat sang-sangi malaw. Ikan sama na naturog idirabi ay. Naalingag kong agsangsangit ka idirabi ay. Sa ita, agsangsangit ka pailaan. Manja kon nga talaga, nanang. Manja montay. Tiag ayat, Agpapadamot gayaman namin nga tao. Lalaki man wano babae, manangal lilaw matlatagayam. Apay aya. Bulbulas tog na dyan nga riyo. Awan matgayaman ito'y lugar tayo. Nagbiyahe ka nun nga nagpa-Manila, tagtrabaho ni Ije Manila, di na pa imbagbaga-kanyak. Anya. Ala, sana balik tawan na pukaw kang ka. Anya nga awan, kadno kinwarta anak nga rod. Ingatangak pa iti sa 4 mil nga sapatos, kanjayin tarayan na nga kinanme. Anya. Ay naglukon no kasta. Apay ngamin nga ingatagam. Kat ko na namat ngamin nga bayadan namat lang kanyak. Gampi manaw matgayaman. Sa lawasaw da dyan nga tao. Ay day ka ngamin ti madikeng kakat. Tanaglaka ka ngagtaltalag. No adakid dawen-daken ka, itad mo maadagaws. Anya nga ita. Naimbag nga orasyon, nana. Ada ka din ni Malo? Ay, ada baraw. Asino da ka day? Siyak tagin ko ko iti pakanan nangananday di plaza, nana. Ada ngamin kamali iti listaan nga inted ko henkuanay di. Ala, mabiit la ang taya bakti anak ko baraw. Apay, ada pa'y kurang ko. Dayjay matan nga riyo ti singaram ada kurang ko manong. Sana ding. Sobra kindi Ada sobra na 150. Iso nga umay ko isubli. Ha? Ato yading. Sorry no, nagkamali akiti kwenta. Isublik to'y sobra 150. Kanti imbayad mo kanyak. Ni, apay nga isublim ngay. Basta isublik. Tama siya nakiti inam. Amok akwarta na timbayad mo kanyak. Alan, awata mo to'y kwarta ading ko. Ay, anan, kababain mat Alakit din ading. Di kagbabain. Tamani po dita. Kanayun konti umay dito'y balayo. Ha? Impakada kon kininanang mo ti panang sarungkar ko kanayon keng kaading. Kat kunanamat, sikat ti damagag. Okay ka dila ang keng ka no sumarungkarak tumanan? Ala, apay nga sarong karanak. Basta, muam to, Malo. No kasta. Agar aram dayjay asesar ken ka malaw. Wan nga rod na nang hanukon nga aklunan. Sigurado matla nga lokon naktumanan nang runak at guwapo. Kasla na sing pamatilangana. Nadayaw pa'y. Madlaw ititigtig na ikan panagsasauna anasing pat. Baka ngay agin si Singpat manan. Iso nga haanan. Adakeng ka day ta anak ko. Kasla na sing pamatilangana. Ay, uray man pa'y Singpat na amin nga Singpat. Hangko nga kayatan nanang. Awanan ti panagtalak ko kadagita nga lalaki. Sigurado ka. Wen nanang, nadidigra akon. Iso nga basta dakon nga dagdagus. Ala, auntie. Agar-aram matan kanyak ginagaram kiniinsan malo. Asinaw? Jay agnagan iti Cesar. Wen, auntie. Katanya ko matidakas na ngay. Binastad mo nga ni malo. Wen ka nga ron, auntie. Gani, insublat nakmatan nga inaram. Kasla na singpot mo dayjay alalaki anya. Wen, auntie. Iso nga aklunat dayjay. Kursunadak ti ugali na. Agabay ka kanaw inton kasarja kasinsin mo malaw. Ni, asino nga kasinsin ko nanang? Di ngay Leslie.
Ang kasaran iti mabiit. Kaamaw no asino ti mangikasarkan ko ana. Ha? Asino ngay nanang? Ni Cesar. Di binasted mo ang nag-aaramkan ka. Anya? Uy, ano kasta? Han nga mang luklok ko na dyan nga lalaki? Ay, saan siguro Taikasar naman tandya kasinsin mo. Kat, kumusta nga iti ada asawa na insan? Kastoy, naragsak insan. Nakasingsingpot nga min ni Cesar kanyak. Ay na, jak laing pagarup. Grabe ti kinasingpot na sika. Di na kaya tapagtrabahuan sika. Kanaggagat na talaga. Uy, mayat nga rod ano kasta? Sige insan, tagawid akon. At dapay ngamin papanan mi iti asawak. Ay, sayang. Pinalos pusak ni Cesar. Kunak manumang lukluk ko lang dayjay. Ngam sincere mat gayam. Ay, inaklon ko kumaidi. Siya kumatiin kasar na. Nagsayang matanan. Kasta unay nga apal ko iti kasinsin ko ta nakatumpong iti nasingpet ken nagaget nga asawa. Kat aging gayta naragsak talatang agdandan na. Kat adda pa yan talo nga nakda. Masaya nga nak ngam awan maramidak. Basol ko ta pinaluspusak. Kat ita single aklata ta mabuteng ako na makinayat. Ngam na dapay siguro masara kakakas ka ni Cesar, mabali na makiinayatak manen. Ngam kaslawan matan ti makita kakas, itinakiasawaan ti kasinsin ko. Iso na saysaya at lang agbakbakit akon abalasang, ngam ti may law anak manen. Alakastan, tuy gaya mo, malo. Please like, share, and subscribe. Thank you.